Bok ljudi, evo, danas je 1.5. i krećemo s rastavljanjem Ibize, napokon. Znači, getriba, sva crijeva, usis, drugi turbo, granu treba ispod skinuti, omotati, tako da drugi ovaj inlet kompletni koji budemo napravili custom i spojili na novi usis, izmopirati auto, staviti nove svječice, ulja, svašta nešto, posložiti cijeli auto tehnički, znači provjeriti da li sve dela od sajle za gašenje do svih stvari, da li sve dobro spohomologirano i sve, znači jer prije prve trke imamo generalni tehnički, tako da evo čeka nas puno posla. Dijelovi su sve posvud, ne znam da li sam pokazal, LM Mechatronic nam je omogućilo ovaj fancy turbo blanket, tako da bomo smanjili temperaturu kod motora dosta. Getribica je tu, razlika, znači ovo je getriba od Audija A3 1.8 turbo, 0.2M oznaka, a od naše getribe je 0A8. Ima nekih razlika u džekovima i tak dalje, ali to nam u pravilu ni nije bitno jer džekovi su, ovi stare getribe su imale tu džek za vehicle speed sensor, znači za turnić za obrtaje koji su se tu mjerili. Novi auto, to jest Ibiza ima to preko ABS-a riješeno, moramo zamijeniti birač brzina i tu još ima neki senzor rikverca, a Ibiza tu još ima jedan senzor start stopa koji nam uopće ne treba, znači to uopće nemamo poštekali, ništa brijem da bomo samo gledali da to mehanički jako dobro funkcionira. Tako da evo, ništa, idemo pomalo to sastavljati, pa budem vam snimao neki timelapse, budem vam posnimal kako bude to išlo, to bude sad proces koji bude trajal nekoliko dana, ali nadam se uspješno zato jer trka je 17. to znači za 17 dana. Tako da, niš ljudi, evo, fingers cross, idemo. Evo ljudi, most je dole, iskoristili bomo ovu priliku da ga dobro s dimerom cijeloga očistim, pošmirglam, pofarbam sad kad sam već kad mi je dole. Nije bilo većih problema osim tu jednog šarafa koji nam se okrenul gore i jedan je pukel, ne znam sad točno koji, ali uglavnom, evo sad imamo tu prostora, morate vidjeti imao sam granu do tud zamotanu, sad budemo doradili to da se napravi sve full. Sad pe dole mjenjač, imali budemo više mjesta da složimo i turbo i sva crijeva. Iskoristili budem dok imam tak tu prostora da si to sve očistim, malo zaštitim, ponamažem i sve. Tako da do sljedeće sezone da bude to lijepo kak treba biti. Evo, idemo lagano dalje. Sad mi je malo žalke, nisam imao vremena to prije rastaviti da bi si to složilo na unibole. Ali nema veze, bomo to za drugu sezonu napravili. Kaj sam primijetio? Primijetio sam da mi tu ovaj prihvat za poluosovinu je drugačiji zbog ovog i čak je to neko još dodatno pobrusil. Vidite kako je ova tu stranica tanka, skoro pa je nema prema ovim ostalima koje su debele, ne? Zbog ovog tu šarafa koji se dosta teško moraju očarafiti. I to je tako brijem na svim novim getribama bi rekao, dok na ovoj staroj imamo cijeli krug. Znači, ona je skroz drugačije napravljena, sve to paše i sve, samo bomo morali izmisliti isto zabrusiti jednu stranu kako zašarafiti taj šraf. To bude jedna od kemija, a dalje ne znam. Bomo vidjeli kad sve odštekamo, sve spustimo dolje i sve kako se bude to ponašalo, ali mislim da bomo to uspjeli. Moram vidjeti još za tu struju, da vam uopće kaj trebali ili ne vam trebali, uglavnom trebalo bi samo da si složim da mi obrtaljka radi, rikverc niti ne trebam. Ove nove getribe imaju i start stop, stare nemaju, tako da niti to ne trebam.
Tako da generalno to bi bilo to. Ništa, idemo napraviti malu stankicu, pa idemo vjerojatno, vidjeli koliko smo imali vremena, ali dole s Getribom i možda dole sa Granom. Tako da si nju omotam i bomo otpustili malo nosače motora da si moram raditi s motorom jer moram skinuti turbo. Zbog toga jer stavljamo novi turbo. Tako da, evo, ima posla. Stay tuned. Evo ekipa, vidjeli ste, maknuli smo sve kaj nam je smetalo, nismo još otpustili Getribu, to jest ulje, moramo najti neko crijevo tu da to da nam ne curi okolo. Maknuli smo sve senzore, maknuli sam charge pipeseve, znači ovo su novi koji dolaze. Pakiram od CTS-a. Znači, ovak, razlika je naravno u fiju i u samom protoku. To stavljamo iz razloga da bi throttle response bil čim bolji, da bi taj protok zraka od turba bil čim bolji, da bi se čim brže to sve filalo, prolazilo do intercoolera i tak dalje. Šrafe smo sve otpustili, vidimo tu već nam se Getriba počela širiti od motora, tako da idemo sad najti neke da si podložimo i sve poraširimo. Idemo gore otpustiti Vibratech nosač Getribe. Tu sam si ovo zavezali isto da ne smeta i idemo pomalo sa Getribicom dolje. Glavni nadzorni šef pogledati da li se je pod kontrolom. Znači vidno ju sve zanima i uči se od malih nogu. Tukaj nam bo ulje kapnulo kako? Ne ti kaj kapnuti jer nije ti to alfa. Da. Čula si? Alfa ne boš vozila. Ekipa, evo, mislim da bude to za danas, pošto je danas praznik rada, kak sam napisal za curice. Kaj smo napravili? Ajmo prvo na auto. Znači, skinuli smo kompletno sve, korpu lamelu, ti mi je opće. Znači, imamo trkaču Sinter lamelu, custom rađenu, korpa je od Sachs Performance-a. Tu smo si napravili kompletno prostora za skidanje turba, skinuli smo sve charge pipeseve, skinuli smo Getribu, nosač Getribe i sve kaj je tu. Tu su dijelovi kroz koje bomo sad prošli. Tu su sad oba dvije Getribe, znači A08 moja stara Getriba i 02M Getriba od Audija A3. Zvono na prvu izgleda dosta čvršće jer je kompaktnije napravljeno od jednog komada, dok vidimo da tu ima kojekakvih plastičnih dijelova, nekakvih semeringa, nekakvih gluposti. Znači kaj moramo napraviti? Moramo birač brzina preseliti sim. Moramo posložiti malo ove neke prihvate da bi mogli tam zašrafiti. A najveći posao nam je taj da moramo nosač Getribe malo iskemijati, jer na mojem autu nosač Getribe znači ima dva vertikalna, jedan horizontalno šeraf i to tak paše, a na A02 Getribi od Audija znači ima tri vertikalne šerafa. Tako da evo, ako neko doma ima, znači treba mi nosač Getribe od Audi A3 N8 Turbo ili Golf 4 GTI ili tak neke, ne. Znači da bi to mogli pripasati na moj auto. Spodnji nosač je isto ima male razlike, znači nova Getriba ima dva šrafa, stara Getriba ima jedan, ali puno čvršći, to mi ne igra nekakvu ulogu jer bomo narezali malo veći navoj.
i to bude onda klapalo. Most je tu, most budem sutra krenul s dimerom čistiti, farbat. I generalno, znači, napravili, kaj bomo sad napravili, riješili bomo turbinu, riješili budemo sve ostalo dok ne vidimo kaj bomo skemijali za nosač. Dijelovi koji još čekaju za ugradnju, evo tu sam ih neke malo posložil, čisto da vidite, znači to bu sad Ibiza Cupra Stage 4, to je setup za nekih 400 konja, naravno mi ne bomo na toliko išli, mi imamo na nekih 350 konja ostali. Znači ovo je novi IS38 Turbo, hvala VG Auto dijelovima na ovoga pomoći oko nabavke tog dijela. Znači za taj turbo imamo outlet pipe, da odpakiram, da vidite kako to izgleda, znači koji zamjenjuje ovaj serijski. Zatim imamo inlet pipe koji je veći 3 put od znači serijskog, on dolazi tu. Imamo turbo blanket, hvala LM Mechatroniku, znači da ga obučemo. Imamo aktuator Ganz novi, znači koji bi trebalo isto iskalibrirati i dobro nafrkati, znači složiti na turbinu. Imamo znači charge pipeseve, to sam vam pokazao, znači oni zamjenjuju ove serijske plastične, maličke, ne. Imamo inlet pipe sa gljivom i znači sa kompletnom kutijom i imamo nove svječke, znači koje bomo stavili. Tako da, evo čeka nas dosta posla, velim, a generalna briga je sad taj nosač getribe koji se nadam da bomo brzo nabavili. Ništa, ljudi, evo to je to za danas. Uživajte u ostatku praznika rada i ništa, vidimo se na sljedećem vlogu. Bok.